لکیلکا مجارن دانستاندنا و مجارن سیاسی هلبت روجو و دوزین جواکی جهانا گرک مروف بالی بکشینه سر. ایرو جوینک دناورا خودین دکانان و همجی شارداری حسه که دهات بول دارخستن جبو مسئله نرخ امپیران. لگور بریارا کو درکت و 10 ساعتان كهرباء بدنوان لهر امبيرك $10 امريكيه. ورخويا کو خودين دكانان جاركدن جن رازينه. جبر بيت چنده دوان كليانده دي سال لهبدو كون بونه داكتنا كولانان امجي دنگوان راگينن كا داخوازوان چيه چما جوي نرخي نرازينه. نوچگان مسلمان طويل نهال جموان برنگ کی زندي سليمان دما و خوش به مانا ايرو جوين چه بو خودين دكانا جيتد حاضر بون بريارك بفي آواي دركت کو هر 10 ساعتان يعني سر امبيركي $10 بدن ورن داين چما نهان رازينه يعني در ديوان چيه مانا اوجي دجوينت حاضر بون بله الان خو بریار روزا پنجشنبه درکت او بریار گو او نرخین امبیران لتاخن مفتی و همه تاخن گو تجاری بن او بلم بکن ج $6 کش $20 دوی روزه د خو پیشندانه کاتل دارخستن شهرداری حسکه گوت ام روزا دوشمیه جوینه کی ورا چکرن ای روزی جوین هات چکرن و خودین دکانا خودین جنتورا حاضر بون دور ده نقاش هات کرن و گوری و بریار هات استندن گو هر امبیرکی $10 ورا پیشکش کرن لی خودین دکانا دیسن رازیبون آنها لتاخا مفتی لچرخریا ام بیژن چرخریا شهید سرحد لوی دری دیسا خو پیشندانا کاتیل دارخستن هلبت داخوازی وان هیه مساج وان جی هیه خوشاندن پیما گوتن ام دخوازن درکار روناهی تیوی را اف مساجانا بگینن ام دخوازن نرینه وان بگرن جبو چه پشتی اف جوینه هون کانه بن پشت دورن پشتی اف جوینه جی و اف بریار قبول نکر شخو ایرو دسپک دما خوش بن ویسا چاوا دما شخو ایرو جوین هبون بری ویجی ناراضی بون هات زمان پشتی جوینه جی بریار هات استندن گو یک امبیر $10 به 10 ساعت جوار بخستن و هون جوینه ده حاضر بود چما پشتی جوینه دیسه هون ناراضی بون خودین زمان جبرگو ام د جوینه دبون ام چون مگو ام هاتن د خوازه ام دخوازن مجمر فقرين وك دما بري قوا جو $6 ابو $7 ونيفابو وشازه ساعات ابيت قسط مكاري بو كاري خو قدان دبا بخو انا من ما كارن سر $20 ام كان كاري خو قدينه اجمال قوتن دبيجن ونشو بخوازن تم مشكلتنا اللي بخو تسعيره مولدي ام كارن بوهرن اجمال قو اف بلياره هاني اجم ساتكو بدكتي نش بام بدركتي ما قولوا تشينا يعني مرنا وفي قوم كان جوار برسفه كدن بين ما قوتشيه قو دفي ون 10 ساعات تاني كار بكن جي بي في ايش ما بيتنا 10 ساعت بيك $10 هون چه دخوازن دخوازه و چی اما ام دخوازن ام 16 ساعت انا ما دخوازن ام 12 ساعت دخوازن $6 ونيفا $7 وقت ما قامش له ام قرقانا خوازن رقد بجم $4 ام $4 انا خوازن ام قامش له دخوازن $7 ونيفا برا قجمر بيخن ام تشي كدن ام ناخوازن ما امجي ام هاتن كارك شخور بكن ام نهاتن تمي ام شخوده كون فان جيانا يعني هر محلك تقريبا چقاسيك شاندي ما هي چقاس دولار جي تخواستن هر محل كيماني ده امبير كشاندي افا كيم ايش غيري هن $15 امبير و20 امبير جي يعني غوريته هگر 10 امبير كشاند ب $100 كريا دكان يجي $225 اف $350 فاد ب $4 امني كارن يعني كارما ناهيلو جو ام فانتشتي ولو بكن غافا جو بيجي في تشتي دفي ام كاري خو بسكنين ام مالي خوروني يعني انا نقطه داويه هم في برياريجي قبولنا ام في نقوم قبولنا ام نكارن يعني تشتكي زيدي مي ايرو رو تشاوت ما هي $3 دردخه وتيارت $4 يبدا $3 دنش كوبينه ام خوازن ما بگین وی باوریش برگو گاوا گو کار خوانی روش خوانی يعني ام قش البيشات شاوای تشكي و شرط يتنه او گرکش بر خو تشتكي ديت بانا گو تشتكي ما خوش با بوانجي خوش با المسل فيك با الوانجي سيفك با انا اول ما جران كرن بر جران كرن هون خدي جنتوري هون هر دو جي ناراضي ام هر دو جي ناراضي ناش برگو وانجي گو مر ام نكارن گو سمت سكنه بدولارك وحيس انت اون بيجم دولارك يبد ام وناس بكن دسبكي ام بفينن چما هون ناراضی بون اختین زمان پشتی جوینا گو چه بو جبرست اره مش جوینی ارگوت ویا ما گو هوال وا انا مهاتنه مثلا جديفلا شرعي مهاتنه بس ام نكارن موافقه بدن هو يعني تشتي مثلا مرازي بكن بكي اسكار بن بدن 10 ساعات بس يم بزيده به انا 10 ساعات زيدين من يجي مش مر بالنسبه مر زيدين من يجي بس شارع النكار موافقه جديفلا شرعي بدن حتى هوال جي جو شمات النكار جديفلا وان بيشتغل مو النكار جديفلا وان موافقه بدن مو اس قرارات بكي سبي رازي بن
بس سيربي شارعين نرازين يعني في تشتي وشما داخوازا واتش داخوازا ما بتخوازن اف قرار فكر مثلا شنو ببوك سكني يعني شو مشكله ما تزانا انا الحسكي قشي قلت بحس بينه برا شش حتى مولدي تجاري بن برا دهبن يعني جبو وان ده مولدي تجاري وافضل جاهن قشي تشكري يعني قش ده مولدينا يعني سوكا مركزي ولا سوكا مفتيبه ولا صالحيه ولا آت الحجر برا قش ده مولد بن خدي ده مولد قال لك جبو محلاته يعني جبو فان ده مولدا واف قرار هاند الخصدي والله محلات تجاري ودعم نماي ام تخازن دعم فقر محلات تجاري بس بلي الان اف نرينين خلكن تاخا مفتيبو شخو خدي دكانن في دريبون نرازين بونا خطين زمان دبيجا ام دخازن فقر النرخي امبيرا فقر وكبري قافا خدي جينيتوري $6 دستند و16 ساعه في دخست دبيجن يعني هقر $10 بجبو ساعه جبو يك امبير قدرته مناقيه داخوازي وانجي شهرداريه هبه غوري في تشتي جعبك الوان بنر ودفي برياري ده بزيفر جگانی مسلمان طویل گلکی سپاس که هنچون جم خودی دکانان و دنگ وان گهاند هر کسی و هیویدارن اپرزگریک ایدی چاره سر ببه